Anopano siabo Ghana de shmama mamunina chimomakwaba. Hede ba Ahenkan 93.3 FM Sebrasun. En sumo dozi so memu ni mesi adwana no pai. Me de ba besumu sa no pa no sia kan kasensem ne doso. Eye bebre ti se sabi abo otwe ne huhui. Na de obeti awonsem bi ane se National Vice Chairman de ma Andy Samonyokunu. Papa di aba betu dwa kirema. Ghana ye mpenfo sisi andodo na abru finhye dosia nti wo musuro so mbeka no kre esanso mbewu. Eno ne asma papa yaka. Sanso ana meko fifi mantema hunidie emene omanfo wo sotpon embeso aso. Enanso mo de sede etumpenfo anim se wo nya dwuma na wo atochema e o baabi. Sanso na Andy Samonyokunu omo opinion leader baako edafutu sam akodama NPP phone nada Andy's phone nada. Se wo mo hwe afipinu ne adwonu 9 nipa wo mo betu na manadi Amonyokunu anim no onye nipa bia wo se wo mu fra sekeka ka no nsem didi atem o se anu amwanti wo mu njai watu wo mu fu metra bosompo akobi maso na Nigeria mampani onumnyafo president Buhari o de atudja kire se ebibrem anu mu se nwema wodo bi koso enyanti wasra se ye na ye nkamom na ye mmoban se de bia sama toasho so no yebetumi atuase wei ene afoforo bi ena no pemasi adwade besom sa no pa no nsia kan kase na nsimam di beyi eyenwumako bi adaroma ena age pene esomasene e wosika fema no peyi medi aseda wampam aseda soko dedew akona tuso baabu na wasi odan dwum ene asante achema menti adwum kodidwa ema Ahenkan 93.3 FM nyame adom ye ho ye yanya fihia baako na nyame bua memene da bei ye na ya nante afakrum ti Ahenkan FM ashanso die bia se ya bozige dio bomodin ahyebra wo oni bi so ba ye be ma obi ye na ya twumumume akofakrum wo mo discuss masina no peke Ascenso Limited senior mapapa edisi dem bi ti se tables empa bookshelves ena afi de eke kan no na kachi ena obenya no papa mu ato na ya be che omanfo kwan ya fa so nyengwa ewo opepon bosom ne de toso wotwe ewo afimpinu ene adwonu mienu mu enu nti woni dwuma de nyan so ba be pick forms eye 50 Ghana cedis ewa Ahenkan FM we ni nyumaku ebua so masene ene anopai ene de mienko YouTube live search Ahenkan 93.3 FM comment fato o like sini na maninguo making kan e dia ma Facebook nso eya Ahenkan 93.3 FM www.ahenkan93.3 FM anu so betumi atiyan afa hono baabi biada ya didam yopo anopai me din de kwaku anin kusi bodum kasiam di bei ne de enemu hwam enemu dinti radio station information centers bebraduasa ebi obono mantemu epoye mantemu ena santimantemu Ahenkan 93.3 FM akan kasiebo yo bomua ya jibebia anuti kasiebo mubati anka ewo end time information center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asantemantemu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Opportunity Information Center o Yausero Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Die yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha Awurade na ye Information Center achim apreku Gode wae boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewo achim esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyamene hine Information Center wachim ofosukrum Ena nyame asam Information Center wo achim krobase eye nida so ne Awurade Prince of Peace ewa strasi Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewo achim dan Intiamwa Junction Peace Information Center wo Kokobe Eno sewa Information Center ewo achim anyina se ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watercracy Tokuya Ebutu achim odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a police level Asuoko Jama no Bono Mantemu eye Tuapa Information Center Achiase hini Information Center wachim achiase akwasi ata ono na ene dia Costa Barbering Shop wachim manso
edi Ntrom Information Center wachim kokobin aka KKB na dom Information Center eno nso e wachim mo from afiadeshimama ensem no me ba be ma tretum ti se dia esrafo no edi Yesu Kristo atade to on mo ba ba mu se adwusu tonto no ama se kaseyebo. First National Vice Chairman the National Democratic Congress Andy Samonyokunu Chief Sofo Awudu Azoka edi ababa tujo kirema empempi ya Ghana for tuba bia won maso den pa papa tintin teten nan se wa abre ababa toba e wa fempinu ane adwunumu no NPP Amonyokunu ebodewro and free SHS one more bomb the one village one dam one more baba ma constituency bia 1 million na de bia fi bia ya be ma 1 million ti afie makoma kona no obenya 4 million enu esika na won mo kirechiremu na zo papa chese ni na mbem ezanse no wo ka de yatumfu turu agu Ghana foni o chese endi Samonyokunu eya Amonyokunu bia wo mu jomo na so papa na Ghana fo be dia dance ya NPP Amonyokunu be tena adwaso be ye afi ba ko pewo ne mprenu etoso no e Ghana ye hyehyehye ofoka ne ya jo aboden okotobi nsakane na 2 cities ene 4 cities opede be bentama enu ye 6 cities enu ma boy de ya enu ntama eni brani oshow abakrompa na Chief Azoka ekase no sa chemu say empempi no say ya wo mo ka asem che Ghana fo nti esansansa ne yakwakoto aba wa fimpinu ne adwunumu no wo mo ka che Ghana fo sama wo mo ntoaba no emfa ma NPP Amonyokunu na nanado dankwaku fadu eda no esanso wo mo kotope wo ma ho machi no masoda kotintim no ebeye kwa esanso wo mo nyampu ntobia Owura Azoka esanto ane nsem so say yo mpenifo mampeni na nado dankwaku fado ene omubu oman asoafo wodro abankra chimpenifo ene won ma da ndanyumuku wodro no bebre na brufinhia duosia nti wo mo ka no kura na wo musuro say bia dankwa ma wuo bi eba be form ade ba kon Ahenkan FM ye bompire na be tie empire 1 year of MPP when you bompire 4 years redu na ye do ababio Ghana for Misre 2020 election about we ye ka twem se do be trauma MPP no what about boni do over trauma no ama Nana Akufo-Addo what about boni enti mi Misre Ghana for say ye bompire se si asie almost see 1 factory 1 village $1 million 1 district Ghana for away enye your mama na kai Nana Akufo-Addo so etisika so ende here isompo yentimento control you too much and your leaders also almost row we do 60 years now row there ultimate babo timbe cut anokre Ghana for away enye your mama na kai Nana Akufo-Addo so etisika so ende here isompo yentimento eni amuti ye aye First National Vice Chairman the man Andy Samonyokunu Chief Sofo Awudu Azoka nene eno no na me kofi mantemu ahunidie empempi abribia ne ebon de ro nti eno man kronkron Ghana nipa wom ya bro 30 million yatumi ahwa ya ntoto ya hunse dabi se dia ahunidie eye na Nyankopon kro ne je ho awudi hu ne kro tumi ben ne kasa hello how na na dia tu nanim no eno nti ate aso ya wonum hwa ahunidie ene aso nsem so a wo mo hwa boban se ahunidie ewo mpotem wa Ghana anum se no bibia be jenjan so kama na so se making utisim ewo sotpon ai no ewo mfanteman abeton peso so fimfima ntema pa ni behwe time papa yatumi sum ball egu ono ma na once na yahu meeting ho eban said yade twem ene ba potem ono mo na sasami yaman boni kwame index ene ko tu anamon ekun sa hawa one omanfo kasa ye na one omanfo kasa no wo mu church mu say oh empempin ya wo mo kapa wo mo kacha bankra chimpenfo ene abamu mpenfo say wo ma adwuma mo ye wanum say we no ebi azum lion fo na ebi nso atimamfo na zoom lion fo no mo ne kwame index kasa ye no ena mo che say nipa dodo na ye adwuma no baako anyatwo amwaja akwetena fie baako nso stroke aka no amon nso akwetena fie entama nipa dodo ye adwuma say zoom lion fo ewo sortpon empotem wono na swati tiama hoden no ene ahokeka mo de be ye adwuma no swati aba fam kra ena wo mo san chem say e man nso wo mo ye adwuma sisia no wo mo ni ahoden ti abribio be ye adwuma na no ba ma yan kwatere ko no ma jo no mko wo chese wo mo hia nipa dodo na sede be ya o metumi aye adwuma se zoom line fo aboa ama unidie atumpon na timamfo no bi nso kirem say empempi no say ya na bola chance no ebesi won ma wo mo de ade aguma tumi si won mo sa obi so obetu nwura aguma bonso ato fam eba ne sa na de ahunidie tantan eba mpotemo Impodo
Ebo na wa itu no da na ya na du ko wan stroke ma ogofi so da jumla efun ope we mo impako baka ma hanu e fan nsija obala bo na ola odigu enimu ofongum oregu fum enwa otu amanda nda fo bo no fongum chele bo na akunti nsija mezo wan ye henia nzo ntumi yejuma fa fa da na okama o itu su wan ya ban bi masija nzo ntumi yejuma bo ja la do fo no we yejuma wa ka mezafu ba pa ngoko ontum sen no yejuma mo he so mo bala na bo na oregu fum do le ye me fini bi okay onye tumi yejuma mo ajuna koso do nje ana ma isa anya ifino ados wa hanu ade yakoya mafa me de kwa asor se me kwa asor a iya me face challenge because me shamata na me kwa asor mako na nru nkankan Saturdays wo ye yiwi abonde nru a hyakwan moment e kwa asboda asor na ho ayefi se ekọ baabi aso na se pede adurintama da ekọ kroma hade ya na befa ihe street lights ade se na pede befia street light ni hade iso ofunti enye da aben oboboy aha lagoon in Sufem it is about 2 run to go here I hazardous to the people here I sure here there will be a time you should know about me budo wafa the crow no ye kwanchi crow awie any dem se utie radio ya dimachi o YouTube live search Ahenkan 93.3 FM na behwe said the salt pompe so ana montene so atie bola pa tumi sumo no mo mi amehwe TV so tumi se wura mehunim time papa entuzum la adwumafo bi ene timamfo bi womo kakra mo kaye e de che yaman boni Kwame Adex eno no eno achi na Kwame Adex hwehwe aban kratin penfo a womo sotpon empeso anu so mecha assembly members a womo pianpiansem kodan omampani anamonsini oni omokasa no monso kirem se empempi bola na ya wono de sunsum wono no hadwen na womo apribia sen kombenya chance yankese bola de bi na nka womo tunema na guma bribia na ka na womo tete yarwa no nso no de ba assembly members so eno hu na bo na bom 10,000 enkoto koko obi tumi ka se ma 100 cedis na vankoto na nso betoto yam de atokoko anom kakra assembly members ne se ba ne sa ha musika sempa the whole week in Akran one fight. Nti omo ma impetem haze ba ya menwuma dempo yanende adobachin the same thing. Even odise bia etumi community ba san wuro nkwa na hu bi aje kogu. Nti being assembly member community sometimes in wuro bia we hu pa but enu ntumi yan wo hwe ntama ma haze ahoto no nhada anya papa ono me de wokekefo no wokeka madam panti wona malaria battery wona asabia wa hodin wo fom na no keka wono efatwetwa won kwa samre ma ho nto ba na ma ayde mo so ha misika sam kakra dina yanzo no ono orbono mwazi ha emefo no do plan we dwene mu emefo no yehu metafo pe wa de kwan fa na body na super wa no so akai azako na akai inde yaba ya ehu bi won otu gu fom because body na ayama I made a friend one. If I could afraid ye. So I don't go to the market in the more than I could have been to border was good. What about my mother? There was a great border. It was so content again, so I carry my falco. Then I try Yalaba, Nazi, because I could say no higher as a messer. Because you don't know when you sika or one or ball. Adishimama and Kumochuchu Amuti, Ayadia Coso. I was Yaman Boni Kwame Adex, our one Fantimai Abaton Pesos in 50 Mantimu. Any assembly members a sort pon empeso so panti assembly members no ebrumienu womo enkomo twetwe kakra koso awuni die ene said the bola etete womo no ehonsem eno no metua anopa no nsia kan kase ne so asuguso ya wutie Ahenkan 93.3 FM nsemi me boaboa no ewokodwa pa newsroom enam tie akua fra koma studio etesetesem edmaw di macho YouTube page na video mi show no ewo sort pon said the bola na me no manfo entosisi boy la ho ini eton na manfo todi me pacho bomo dia di macho YouTube na empumwe news na betumi akwakowo ni akomma na wahwe sede bia no etie meto ansem ne so kane akwatia abeton peso so twetwefo panyini Edema National Democratic Congress NDC Samonyokonu Owura Isaac Kofi Ahima edafutusem akodema NDC Samonyokonu omanfo ni na se wamunyai atemdidie na doso pa papa etema everybody ya wamu ye somba be po bi obegina etu franka diama NDC Samonyokonu ewa fimpinu ene adunu nan ena doctor Kwabena Dufuo ekopeja ne sase oba begina bi na wakwakopre satumi we ena papa eche se abro Owura Dufuo ba bonte no NDC fo atemdidie pa ene nhemudie bia no mudi natem na unya na John Dramani Mahama nko unya na de odi yenti honka unya na be yam ye dintwu ana wo mu twa bone papa
eno na doctor ahima ede afutu sema akodi ama party man say wo munya sa ne man sebi enhye enibie enkyere ne bie kura eba ne sa wanhwa afimpinu ne adunu nan won besa akotena fie ahwebo ne bi menkra mede ma NDC supporters ene achidifo nyina ene se ade ehian eye nkabom efise afie besim no ebe afie ebe congress primaries ene ho ne ma ne ehia ma nkabom beba na esese yi kasafin atemdidie efi yakwen especially eye mpanifo mu die enimu na nsen ene ma bi esisi a enyefe Dr. Dufo eyi nanim so ebrini du a obe contest o kasa brindu obe contest onyan contest na wutie se ne binom ekasa fa ho ene se ne adepetwa ne ade na enyefe NDC party ne yanyini se wo yesa de a na o ye ma wa credit bone ede ama ebia mahama ompe ne ho asemo a se mahama no ontumi endoso abrublantie anabamu abi se kone kodi dipeni atem Dr. Ahima Isaac ekasa wie na sa to aso se afi kani mampani owura John Dramani Mahama na chitaifo no ebia frasie pa wo mu fra owura dufo so no ana ma tiasi party mpanifo no so emu chairman emu secretary emu organizer wo ma tiasi om so no mu twabo ena papa say wo mu tiri mponi na ne sa fimpinu ne adunu nan wo mu kwa kodi nkunim awo Ghana na wo ma baba ya man empanifo no wo mu boman atoto ne makama enu ti se wo mu anja na ntitwitwa ene wo ma no ma sene tetenten sasro no na wan hwa 2024 ebe yira mo send this young way ni penny for kakraka edidi o matem emanesa ekwa be ne be fa so campaign sam penny for we nyina no adwempe wo ho ne se wo se odo NDC na ope Mahama sem so besan aba ade ehia ye abotre obi se obeba be contest na enye ntokwa kra enu an se ebinya kasapa akache di pants obi ni enye se obabi enye na mom ebre na ode ba no ebre no enye se sabri Ghana fo nyina esu etwen NDC ene ne Mahama enti se yanhwe na mo mo asem bebumu pa bese nkudimidi ayebedie unya kasa we ka kire obi a oba obete wase na mom nyese bia o kodidi na tem eti mesre party for se ne abai obi e nidi openi atem enye eti ebesre ememu wa ne mlante na o mase o manu a bibia ompese o mkasa ti ampedi for omunyai wei eye kane twetwe for penidma National Democratic Congress endi samonyoko no ne nkrabata aewo akwatia beto ampeso so de nchembo district Owura Isaac Kofi Ahima ne samne na futi sam kakra eno no na metrabo sompo akọ obi manso Nigeria mampani apachow wa pa bibrem ama ahodo na chow say ye mo ano no nya bibi eda asema Kia Senso Limited ese anopemi kan chow say ni dim wamye wani wapagya dan ba kumye bi asiwo ana office na atim ye adwuma no nyama gum na ye mene furniture me pachow pen dodo papa mu de fe na akona ti say tables empa bookshelves ni tables no kama eduapa na yade aye edin na efenso ntiesi officer wo ye adwuma tum say yes ni office na oti ye adwuma no ena ne officer no so timu ye adwuma ontebre ni bookshelves no so de agya wadwo o ye hye nyoma wo ma efe pa na ne mpa no kura de jejai emu odin tu da so de obe wo so bia no kochi eke Asenso Limited ne nyoma papa bi ana mekan fama enti mu amotonton furniture motonton nyoma bi se no me pa chow Mamu nkokwa nche nkotonton monko ke Asenso Limited eho na edapu obetumi akoton baako obetumi so akoton dodo ne nyoma de ne kura nyame anim ene bonsimatiko efe papa na papa nso ana ne bo dafom entu ko tu beton a obenya faso se chabo a wo moka mu amoda ne mpotama ne dim mu betumi akobo moni akomma e wo circle adabraka okọ Iran kene kikwa no so no eho no wo ena Kaneshi Flamingo Road nso ne nkrobata baako butuo se untumi nkonkran so Africa Asenso keke fene keke na ne nkasa 0244 568 014 0244 568 014 and 0243 127 668 0243 127 668 oniki Asenso ndi nkoma no pay opepambo so mene de to so wotwe e wa fimpinu ane aduonu mienu mu ya da reto dian kan kwa me eboa nyame adom wahu kwan efa so nya nwa ma enwa no benyen ubefira seketekete ubewie no na wanya nwa bebre no ma sa nya omo mo ma yankase ti se ode bebon nkwan ana obeton no ewa wo nsem na mmom anse na benya santete wen gise obe pick forms eye 50 Ghana cedis ye be cho kwan efa so nya nwa 50 Ghana cedis ewa Ahenkan FM bra
obas me pe enwanyan forms ni bi eno ano no na January 8 na wa hia yen na afi ya yen kyerɛkyerɛ no bibi tiri adwen so afre 0244 878763 0244 878763 now ememe de dia nimi ebeye fe ebeye de ewo dan aboabo ene ne mpatam ne nada ene say Ahenkan FM anya afi baako ye nante afa krom enwum dim ye gi ye ni ojo wala timi pacho momodin apompa boaguo ene kwasi ko dan dwom Sunday boutique no benya bi kopɛ guarantee die ni bi ni Enfantry Street enya sam kitu akra na wo ba nyame bua memene da o watade bia Ahenkan FM na abozga chance die wo mu a fabra shebra is allowed never be dim bia na atade fita bia betum di aba ena mo nso mo ni bi kra no enye so obi na oba se oni bi mo ni bi kra no ye be mo t-shirt ni bi ebi wo ho ti anu akai no ahye no say 20 feet meme de die anim ye 1 year work no ye nante baso papa me pacho bibi chiro adwen so afre 0244878763 na woni mpanimfo enkasa metua mekase ne so ewo Nigeria mining Nigeria mampani His Excellency Muhammadu Buhari ade adisade ato Turkey Africa Partnership Summit koso wa brokoshia abibrem empanimfo awdo bebre wo sadwumadi ase ena ode ato omanim se ye na yebeka ya hye ne so a ebibre mama ya wodro bi won ma nanse omote won ma bonse Boko Haram enkofo yo manim mobomobomobo hwe manim a ase owo mpe nya omonye ode atu omu nanim se sa enkofo ha adwen Boko Haram fo ene wo ma eka kan chese otu ma no ma betu ahye so ebitumi tututuo ni eprepre bi ni achichi bi ko ena omampani Buhari se emu evrem ya bro so eheu enu nti ode adisade atu abibrem ama ya ofro ni nanim se ye na yen kamum yen tanachi na de opeso ye ne se ye na yen pe bambonsem bi anade mu odubia ye betumi ede abon ban afisa matoahyo so ene wudie bebebe no yentumi enkamum ne yentuni na ase na sa dwumadie wei opanyon de betu dwa eye omampani Buhari ni senior special assistant owo ehwensam trofo ene se ye boderu gaba shehu ono na de sansem woni na betu dwa wa abro mampani Buhari kashe na no se je na koka cho manfo na sa Boko Haram fo no yentu wo mu na ase environment mu ene abibrim ama awodru odinsem woni na tudwa endrada wa abro wo mu di dwumadi ya to din se Turkey Africa Partnership Summit ene odi sansem woni na da ekotudwa eti Ghana yenso ewoyen Togo ewoyen Cote d'Ivoire ewoyen Guinea ewoyen Zambia ewoyen yedna yenkamum na Boko Haram fo ene omanfo bonso ani abeto ahye omanso ne ha omanfo ye tichi bi kunkun bi no ye na yen support no na yensi ano kwan sede bi asomdwe beba ne atena afebo enam dia no pa no nsia akan kase no AC na mi producer no payi eye na nadwoa oben Kwame Asante aka Sir Charles edimi ko Facebook live na YouTube we special advisor and a special aid Emma Achimdan MP Honorable Alexander Kwesiakwa o special aid Honorable Maxwell Kofinti ene your birthday happy birthday nyame onsura papa ene bia wo bia me din de kwaku anin kusi buadum aka miau kasie bonasi misi achia opi me maumo ne tie